Timnas Indonesia harus menjalani laga berat kontra Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari segi apapun, Timnas jelas tidak diunggulkan pada laga di SUGBK Jumat malam. Namun bukan berarti peluang menang tertutup rapat. Apalagi motivasi ekstra berada di kubu Timnas yang harus segera mendapat poin guna tunaikan misi lolos ke fase berikutnya. Dukungan langsung supporter Timnas yang datang ke SUGBK Jumat malam dipercaya akan jadi suntikan motivasi berharga untuk skuad besutan Shin Tae-yong. We go for the win. If you see Japan against Australia, they draw. So we play at home with the fans, and there's chances to win, but yes, we have to see the game after Friday, and I hope we win. But I think the biggest advantage is we play here at home. We so far had only one home game. We had 3 away games, so we already got 3 points. So I think now we get all the opponents at home. I think we should be able to get that as a home advantage with our crowd behind it. Timnas Indonesia ditargetkan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia dengan syarat minimal selesai di peringkat 4. Menyisakan 6 laga lagi, setiap poin harus dimaksimalkan demi tunaikan target termasuk menghadapi Jepang. Angga Nuriski, Julian Fernando, Kompas TV Jakarta.